جنابند نوچه رادیو دنگ گل دم با شیر و 5 گلانه 2025 دوشم لبروکسل ساعت 11 آمده 12 گدار نیشه منوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر اپویه ایرش ندیچه علوی و درزیان لقاموش لوی هاتن پروتستو کرن. کنگرس تارو یکتیا پارێزارana کانتونا Cizîrê bêdaxuyaniyên cuda êrişên lidîcê Elewî û Durziyan protesto kirin. Yekitiya parêzarana kantona Cizîrê li ber ravaniya dadgeha gel bi beşdariya hukuknas û endamên Meclîsa Edaleta Civakî daxuyanî da. Hevseroka yekitiya parêzaran Heyfa Hesen daxuyanî xwend û got êrişên lidîcê Durziyên li Swêdê û gundên Şamê êrişên lidîcê Elewiyên li peravê Hamas û Humusê suçên mirovayî ne û nayên qebûl kirin. Heyfa Hesen diyar kir ku daxuyaniya Şeyxê Durziyan Hikmet El Hicrî banga yekrêziyê ye û ev piştgiriyê didin wê bangê. Heyfa Hesen çar daxwaz rêz kirin û got devê desthilatariya Şamê dest ji siyasetên dûrxistinê û înkarê berde û bi beşdariya tevahiya pêkateyên gelê Sûriyê destûrek nû amade bike. Devê hêzên navnetewayî li hemberî van suç û bêpêkirinan bikevin nava li vû tevgerê. Kongres dariya kantona Cizîrê jî bi amadebûna endamên saziyên civakî li stadyuma şehîdên 12 adarê ya li Qamişloyê daxuyanî da û êrişên lidîcê Elewî û Durziyan şermezar kirin. Kongres dar di daxuyaniya xwe de wiha got komên çekdar lidîcê sivîlan suç dikin. Devê desthilatariya Şamê demildest van êrişan bide rawastandin û ji çeteyên ku bûne çerxa kuştinê hesab bipirse. Kongresdar bang li desthilatariya Şamê kir ku demildest destûreke ku hemû pêkateyên li Sûriyê hembêz dike amade bike. Daxuyanî bi duruşmeyan bidawî bû. Paşguhkirina banga aştiyê wê krîza rojlata navîn kûrtir bike. Siyasetmedar û akademisyenên bajarê Dirbesiyê têkildarî banga rêbera Poaxifên û dewleta Tirk hişyar kirin. Endamê Akademiya Civaka Demokratîk a bajarê Dirbesiyê Ehmed Silêman wiha got dewleta Tirk ji ber krîzên mezin têkilî pêredanîn û xwestin ku pirsgirêka Kurd çareser bike. Lê piştî ku rêbera ku înisyatîv girt ser melê xwe û pêvajo da dest pêkirin ev bêdeng bûn. Xuya ye guhertinên mezin rayadarên Tirkiyê kirine nava tirsê. Xuya dike ku ew li hemberî aştî û avakirina civaka demokratîk durûtiyê dikin. Divê destûra bingehîna dewleta Tirka dagirker ji binî de were rastkirin û mafê hemû pêkateyên neteweyî û olî tê de werin misogerkirin. Êdî xapandina Kurdan ne pêkane û Kurd ne Kurdên berê ne. Endamê PYD ya Dirbesiyê Mesûc Ehmed jî daxaftina xwe de balkişan servan xalan. Desthilatariya Tirkiye di aliyê aborî siyasî û civakî de xetimiye. Lewma berê xwe dane rêber Abdullah Öcalan û banga çareseriyê kirin. Rêbera Po nexşeya çareseriyê danî holê. Gelê Kurd û hemû saziyên Kurdan bersiveke erênî dan. Lê desthilatarî û dewleta Tirkiye yek gav neavêtin. Banga rêber Abdullah Öcalan ne projeyeke partî yan jî beşeke ye ji bo xizmeta tevayî gelên herêmê ye û stratejîk. Paşguhkirina vê bangê wê bibe sedema perçebûn û cudabûna neteweyî û nijadî. Ev jî wê Tirkiye û tevayî rojlata navîn ber bi aloziyên demdirêj ve bibe. Li Dêrsimê qurbaniyên qirkirinê hatin bîranîn. Merasîma bîranîna şehîdên komkujiya Dêrsimê bi pêşengiya Platforma Demokrasî û Kedeya Dêrsimê hat pêkanîn. Girseya gel li kolana hunerê kom bû û heta bi qada Seyid Riza Meşiya û mîtîng kirin. Serokê de Fealî Riza Bilî Raqifî û got tertele ji qirkirina fîzîkî wê de tir pêvajoyeke perçekirina bawerî û civakê ye. Devê gorên qurbaniyan bêne diyarkirin û bi dîrokê re rûbirû bêkirin. Serokê Komaleya Pîr Sultan Abdal Cuma Erçe jî Aqifî wiha got devê dewleta Tirkiye bi dîroka xwe ya komkujiyan re rûbirû were. Ev pêkanîn wê astengel pêşiya demokrasiya li Tirkiye rake. Piştre serokê MHP Bajêr Ergin Tekin û endamê SPP Orhan Çelebi
و جدن پارتی یکسل مطلو آخفین و گوتن حتی که حساب قرکرنه نه داین لترکی خالا دموکراسی نای کرن. هری داوی هفسرو که گشتی داده زینل کتا آخفی و افتش گوتن دوی دولتا ترک جی گورن کمکشی آل درسمه اشکره بکه گور جی زیارت نه و پیروزن وندا کرنا گورن شهیدان تیواتیا تیک برنا بیرا جواکه ام به سیاست قبول ناکن. جبو گریلای یج استار حسینه تکین مولود هاتاین. گریلای یج استار حسینه تکین انگو هیویدار برخودان د 12 تباخ 2024 لقادا گار یا هرم پاراستنا مدیا شهید بو. مالبات حسینه تکین جبو کچا خو مولود لطاخا یشیلو بایا لنافچه سیهانا ادنه هاتاین. نونر پارتین سیاسی ریخسترین جواکا سویل و بسدان کز تبلی مولوده بون. حجی احمدی لأوسلوی هات بیرانین. سیاستمدار روجلات کردستان حجی احمدی در روژا چلمین وفات آویده لباجارو که کلوفتا یل نیزی پایتخت نروژ اوسلوی به مراسم که هات بیرانین. ده همان مراسم ده سری سوریه اندر جهات بیرانین. هفسرو که پجا که امیر کریمی پیامک به دیمن شاند و لگل پیام کریمی سینویزیونک لسر جیان حجی احمدی هات نشاندان. شورش صوفی پیام مالبات حجی احمدی خواند. به ناو حوال حجی احمدی سیاست مدار عبدالله حجاب و سیاست مدار و نویسکار جلالتین دلی پاشا خفین. پشره پیامین کنکه پیده ینکه یکتیا شورشکران و سازیا یارسانان پارتیا دموکراتیکا کردستان ایرانه، پارتیا آزادیا کردستانه، پارتیا کسکانا کردستان عراق و تفکر کسکان یا اوروپا هاتن خوندن. بیرانین بستان هنرمند کرد ولات کوبانه بداوی بو. شانده یک جواتیکانه سردان اسازین ریوبریا خواسر کرد. شانده واتیکانه سردان ریوبریا خواسر یا باکور و روجلات سوریه کرن. به شانده واتیکانه ره بردف که مجلسا دیرین خریستیان نهل به آرمین ماردو و نونر مجلسا اولانیا خریستیانان کیراکیوس قلیچیان جی تدجی کرتن. شانده لدایره تکلین در و جالی ایلهام احمد، فنر گیت، گلستان علی و روبل بهو و هاتن پیشوازی کرن. هفدیتن جه چاپمنی را گرتی پیات پیکانین. پشره شانده چو سردان اینسیاتیف آزادیا ریبراپو. شانده جالی فرزنده منظور نجاح گلو و فواد چولی و هاتن پیشوازی کرن. شانده کیفخواشی اخواه یا دیتنا خوشکو براتی دناورا گلین لحر مدانی زمان. اینسیاتیف 5 پارزنامه این ریبراپو پیشکشی شانده کرن. شانده یا واتیکان و ایروژی بچه سردان قصده یه پشه و پارتیا یکتیا سوریانی و گلک سازیندن. جبر باهوز آزیده زیانک مزن گیشته مالین مخموره. بری نها بدمه که باهوزک زیده یا بای لوارگه ها پنابرنا شهید رستم جودی مخموره دا. ده انجام باهوزیده بان آواهیه که گریدای شارداری فریا و بسر دیرکا الکتریکی کت و الکتریکا گشتی یا وارگه خود بو. لگوری آگاهین که هاتنه گرتن زیانک مزن لگلک آواهین ولاتین سیویل کتیه. هاتر راگاندن زیانا گشتیه گلک دیرکین الکتریکی و وسایتین ولاتیان. شارداری مخموره لگوری درفتین خواه سفر بربویه. نتوین یک بویی تکلدار هش چکری هشیاری دا. کمیسر بلند مافی مروان نتوین یک بوی ولکر تورک تکلدار هش چکری داخویانی دا. داخویانی خود اوها گود. افری باز مافی آگاهی ورگرتن و نپنیتیا شخصی به پیدکه لسرانسر جهانه باندورا سار کرنه دکه که چاپمنی ده تپسینه.
الگوریتماین جهش چکری ده آستک بلند دیار دکه که ام چه ببینن به وی رنگی فکر ما بخواه دافرینه سیاستمدار و تکنولوژی جبود دز انفورماسیون و پیشفبرنا روژاوا خواه بکارتینن. همه ببیجه شرکتک بتنه یانجی کمک لسر تکنولوژی هشی چکری کنترولا گشتی پیکتینه و باندور لمدیا ناونته ویدگه. اگر ام نها نکه به نواله بو تفگره دبک و آزادیا چاپمنی و پرگالا جواکا دموکراتیک زرارکه مزین ببینه که وگر جنینه. گدار نیشان و چین مبداوی بون اتاجر کدن دن باش.